Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, welcome back to my channel. Feeling. So today is my birthday. It's Magabit 15 March 24. I don't have anything today. ምንም plan ያደረኩት ነገር የለም. I'm not even sure if I'm gonna post this video. Like just እንዴት እንደሚሄድ ፊልም አድርጌ for the memory ነው ማስቀመጥ የፈለኩት. ግን if it's post worthy, I'm gonna post it. ግን I'm not gonna do anything for sure. I'm gonna go to my parents' house just to chill because I don't have anything to do. Work meeting, so yeah, let's see what we do. Probably I'm gonna just eat and treat all day. So yeah, we're gonna see. Let me show you guys the book that I got yesterday. I'm so excited. The first one is it's called The Only One Left. But I'm like ማንበብ ስፈልግ የነበረው መጽሐፍ ነው። ኔክስት ዋን ኢዝ ኮልድ ዳትስ ኖት ማይ ኔም። ስለዚህ መጽሐፉን ብዙ ፖዚቲቭ የሆነ ሪቪው ሰምቻለሁ። ሶ ኢት ሉክስ ኢንትረስቲንግ። ሶ አብለች ነው እንዴት እንደሚሆን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ቪዲዮ ገና ጊቭ ዩ አ ሪቪው ማለት ነው። ኤንድ ያ እስካሁን ብራዚል ሲጋ ከተርገተ ነው ከተረኩ እንደዚህ ነው። And now we're gonna eat breakfast. So ምን አለን? አቮካዶ፣ ዳቦና ፌንቸራ ነው የሚባለው? ፌንቸራ ነው ኬንቸራ? ፌንቸራ means like ድንች፣ የተቀቀለ ድንች፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም አጉስሽ አንጠፍጦ First meal of the day at 21 years old. በጣም ሮማንቲሳይዝ እያደረኩት ነው ጋይስ being 21 ማለት ነው። I don't know. እንደሌላው በርዝዴዎቼ ኤክሳይትድ ሳሎን ምናምን ማለት I love food. By the way, I live in Addis Ababa. Then my parents live in Mojo. Mojo አላውቅም ልትሉ ትችላላችሁ። ብዙ አያውቁም። I don't know. And yeah, I live without my parents. Guys, እኔ ብቻ ነኝ በአንድ ጉንጬ ብቻ መብላት የማልችለው። ሁሌ አይደለም ግን አብዛኛው ጊዜ I find myself eating with my like with both cheeks. And don't forget to drink your water, Sishi.
Hello guys. Good morning. So it's actually the next day, March 25 እና ጠዋት ነው actually ቤት ማንም የለም ብቻዬን ነኝ and I am reading that's not my name እና ፔጅ 140 ላይ ደርሻለሁ ግን እስካሁን like ምንም ክሉ የለኝም ማለት ምንም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ብዙም ሀፕን አላደረገም so like ቶሎ ቶሎ አንብቤ ለመጨረስ እና ምን እንደሚፈጠር ለማወቅ ጓጉቻለሁ to be honest. So yeah, we will keep reading. And now actually one thing, I didn't celebrate my birthday last. I thought I was gonna get a cake and a flower ነገር like from someone ሳይሆን ራሴ ግን actually ወጥቼ ነበር ግን አላገኘሁም የምፈልገውን አይነት ኬክ for some reason እና I will just bake here ብዬ ነበር ግን I didn't do that. So now it's already the next day. My birthday is over. Good yeah. Skin look መጽሐፍ እስኪያልቅ ድረስ እንቀጥላለን። Last night ማዘር ጠቅልላልኝ ነበር ፀጉሬን like ታጥቤ ምናምን አይደለም just ዝም ብዬ በደረቁ ፀጉሬ like በጣም ሉጫ ስለሆነ ከሆነ ብዬ እና እስካሁን ፈተልኝ በኢየሱስ ስም I look so funny. Ouch. No way. የምርም ሆነ ምንም ታጠበው ምናምን ኖሮ ደግሞ like በስትክክል እንደሚደረገው ባለው ደግሞ አሪፍ ይሆን ነበር። በጣም ቢያለ ቢሆን ጥራት ቢኖረው በቃ እሱ ሌዚ ያመመኝ ነው። It's not that bad, ግን ኮብራ ነው መስሎ እንደዚህ like ጫፉ definitely is given ያምራል ግን like the whole thing I don't know. A few moments later. I finished the book. That's not my name. But I didn't like get what I was looking for. መጽሐፉ ባዶ ነው አይደለም actually it's good በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው ግን ይሄ በቃ በጣም ማጠብቁትን ትዊስት ምናምን ማግኘት ከፈለጋችሁ I don't think it's the one ግን እስቲ በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው. And so I think I'm gonna end today's vlog here. I know it's boring. ምንም ነገር የለውም ግን I just wanted to film like my 21st birthday like ቀኑን so I can look back at oh እንደዚህ ነበር ያሳለፍኩት. I know I didn't do anything special ግን still it was fun I guess. I don't know. Yeah, like እና subscribe ማድረግ እንዳትረሱ. Thank you for watching. Bye. Psych. Actually guys celebrate እያደረኩ ነው. Look at this. እና it's even the next day ቢሆንም ግን it's fine. እና this is the flower. Yay! እንትን ሊጠፋ ነው. ኦ ጠፋ ሳላሳያችሁ ሲያበሳጭ like ስታሩ ላይ ነበረው ማለት ይበራ ነበር ልክ እንደ ካንድል እና ጠፋ so sad. እና ይሄን ይመስላል. it says she's 21 I'm 21.
I'm gonna end this vlog here. Unexpected እና unplanned የሆነ vlog ነው። vlogum like this the birthday thingም እንደዛውና ግን unplanned የሆኑ ነገሮች it always turns out good these things ማለት ነውና ያ ስለያችሁ ተመሰግናለሁ። thank you for watching again. like እና subscribe ማድረግ እንዳትረሱ. bye.